Bahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iki gicamunsi tariki ya 5 ukwezi kwa 4 2026 turi kuri cyumweru. Amakuru yacu dore ingingo agiye kwibandaho. Mu Rwanda ibigega bya lisanse ngo birera nyuma yo guseka Burundi ngo neva yabuze bitoro, none imodoka zaraparitse ubu noneho abatahiwe n'u Rwanda. Abatunza imodoka barasabwa kuziparika maze bakagenda n'amaguru cyangwa kagira ubundi buryo bakoresha. Ni mu nama n'abanyamakuru Justin Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, yagiranye n'abanyamakuru nyine n'itangazamakuru avuga ku ngaruka zishobora guturuka mu ntambara ikomeje kuvuza ubuhuha muri Iran. Intambara Iran ihanganye na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye kubigarukaho byavugiye muri kino kiganiro. Nayo intambara y'isi iratutumba. Ubudage bwasabye ko nta mujene usohoka adahawe uruhushya rw'ingabo z'igihugu. Hagati aho kandi muri rusange ibihugu by'Uburayi biri gushyiraho itegeko risaba ko umwana wese ugeje imyaka 14 kuzamura ajya mu gisirikare. Ibi myiteguro ntabwo igeze ibaho mbere y'intambara ya kabiri y'isi yose. Mbahaye ikaze rero mu makuru yacu ku buryo burambuye. Mu Rwanda ibigega bya lisanse biravugwa ko byera, kandi ingaruka z'intambara iva muri Iran zikomeje kubuza ubuhuha. Nyuma yo guseka Burundi ngo neva yaburiye ibitoro, imodoka zo mu Rwanda biravugwa nazo ko zigiye guparika maze ibibazo by'ubukungu bikazamuka. Minisitiri w'Intebe Justin yavuze ko biteguye ingaruka zizamuka ry'ibiciro ndetse nyine n'izamuka ry'ibiciro bya transport ndetse na essence muri rusange. Ibi bikaba bizatera ifaranga ry'u Rwanda kugabanuka, bigatera ibiciro kuzamuka ndetse n'ubukungu bw'igihugu bugahungabana. Nyamara nubwo bimeze gutya, Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva avuga ko u Rwanda ruri kwitegura kandi rwatumije ibitoro ku cyambu cya Dar es Salaam ndetse n'icyambu cya Mombasa muri Kenya. Mu gihe rero byatinda cyangwa ibibazo mu Rwanda byabivutse bijyanye n'ibitoro, Rura iherutse gusohora itangazo rishyiraho ibiciro bya gaze, peteroli ndetse na lisanse ndetse n'ibiciro by'ingendo kuva Kigali ujya Nyamasheke. Ni rwo rugendo rurerure rusaba 11,000 hafi n'igice by'amanyarwanda kugira ngo ugereyo. Returu rero ikaba nyine 23. Nubwo bimeze gutya ariko abaturage bakomeje gutaka inzara, kurandurirwa imyaka byakozwe n'umujyi wa Kigali mu minsi yashize, ndetse n'abakomeje gutaka gusenyerwa. Politiki ya FPR ikomeje kutavugwaho rumwe, ndetse abaturage bakomeje kwinuba cyane bavuga ko ibi bintu atari politiki nziza. Undi muntu wumvikanye avuga ko atari politiki nziza kandi leta igomba kubishyiraho ni umupfumu w'u Rwanda witwa Rutangwara rw'amaboko. Yaje avuga ko bidakwiriye ko leta yatema cyangwa igakura ibihingwa by'umuturage aho umuturage yahinze, kandi ari byo kimaranzara ndetse biba ari ingengabukungu, ku buryo kubirandura ari ikibazo gikomeye. Rutangwara rw'amaboko kandi yavuze ko gusenyera abanyarwanda kandi ubizi neza ubukene barimo nabyo hari ikibazo. Yavuze ko leta atari ikintu kiri hirya y'abandi, ahubwo leta ari igice kimwe cy'abaturage, bityo mbere y'igikorwa cyose abaturage abategetsi bagiye gukora bagomba kujya babaza abaturage. Ibi ariko ntabwo bikunda, kuko benshi mu basesengura politiki y'u Rwanda hafi bavuga ko gukunda abanyaburayi no gushaka kuba abazungu bituma leta ikora politike zigamije kuyerekana mu rwego mpuzamahanga nk'abantu bateye imbere, bafite ibyo bagejeho, ndetse no kweza isura yayo kurusha uko umunyarwanda ayitekerezaho. Benshi bavuga ko umunyarwanda nta gaciro afite muri politiki y'igihugu, kuko uvuze baramufunga, ukomye bakamuyora, uwo badafunze bakamushyira ishanga cyangwa se akanicwa. Ni byinshi. Ibi rero bituma politiki ya FPR abaturage batayiyumvamo, ariko nyine bagakora nta kundi babigenza, ibyo bintu bigakomeza gutyo. Hagati aho raporo y'umuryango w'abibumbye twibutse ko ishyira u Rwanda mu bihugu na banki y'isi mu bihugu bikennye
20 ku isi, aho umuturage atungwa n'idolari munsi ya rimwe. Nubwo bimeze gutya, leta y'u Rwanda bivugwa ko yishyura amafaranga menshi akangari kayo mu mahanga, by'umwihariko ngashinzwe kugaragaza ko umuturage ari ku isonga, ndetse no kugaragaza isura nziza y'abategetsi ko bakora neza kandi bagakoresha inkunga za leta neza. Hagati aho, umwaka ushize biravugwa ko ruswa yafashe ubuya, ko ruswa yabaye nyinshi, ndetse miliyari zisaga 2,000 zakoreshejwe nabi mu ngengo y'imari ya leta. Iyi ngengo y'imari ya leta benshi bahora bavuga ko ikoreshwa n'abariko ntihagire igikorwa. Akenshi bivugwa ko ari abategetsi barya ruswa bakomeye ku buryo n'urwego rwabakoraho. Inteko ishinga amategeko nayo isa nkaho idakora muri rusange, kandi ugasanga nta kintu ishoboye usibye gukurikira kuvuga gusa. Ngayo nguko. Mu yandi makuru, imiryango mpuzamahanga ikomeje kwandika isaba ko Ingabire Victoire arekurwa, uko ivuga ko yafungiwe agaherere. Iyi miryango ivuga ko Ingabire Victoire, umunyapolitiki utavuga ubutegetsi, ariko Kagame amugenda runono kugira ngo amwikize mu minsi ya vuba. Amakuru yacu rero tuyakomereze mu ntambara y'isi yose iri gututumba, uhereye kuri Ukraine ukagera muri Iran, ngo ibihugu byose byahagurukiye gucura intwaro mu nganda ndetse no kongera umusaruro wazo. Ibi bije mu gihe Ubudage, Ubufaransa, Ubutaliyani n'ibihugu by'Uburayi bindi biri kongera umubare w'abasirikari, ndetse Ubudage bukaba bwabujije umuntu wese uri munsi y'imyaka 15 kuba yasohoka mu gihugu ari bumare y'amezi 3 adasabye uruhushya rwa gisirikare. Urebye neza, barakeka ko abajene batangiye kwimenya bashobora gucika batarwaniye igihugu cyabo. Tukiri ku byo kurwanira igihugu, tubibutse ko muri Iran, nyuma y'iraswa ry'indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, indege ebyiri, abapiloti 2 bakavamo bakaburirwa irengero. Ishakisha ryabo Iran yari yarishizeho, umutwe wabo Iran yari yawushizeho amafaranga menshi, bwira abaturage ko uzabona bazamuhemba bakabafata bugwate. Nyamara kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari bizi, yohereje abakomando n'abandi kujya gushakisha. Byarangiye rero abapiloti babonwe Iran itarabageraho. Perezida Trump ati Imana ishimwe, gushakisha kwacu kwagize icyo kugeraho, maze abapiloti bacu turabatahana. Amerika ngo yabaribeshye kuri defense za Iran, kuko ngo yari izi ko ifite kontrole y'ikibuga y'ikirere cya Iran, nyamara ngo siko bimeze nyuma y'isenyuka ry'izi ndege ebyiri zirashwe. Hagati aho kandi Perezida Trump biravuga ko Amerika yarasabye agahenge k'iminsi 2, ariko Iran irakanga ati abo mwagomba kugirana agahenge mwarabishe, reka rero duhangane muri rusange. Birasa naho isi isa n'iyakangutse kugira ngo yamagane Leta Zunze Amerika, harimo Ubufaransa n'ibindi bihugu bivuga ko iriya ntambara itari kwiriye Iran, yari ifite ukundi igomba kugenzwa muri rusange. Reka mbashimire rero, mbifurize umunsi mwiza n'icyumweru cyiza. Amakuru yacu nakagaruka mu kanya, turabagezaho ikiganiro cy'iyobokamana, aho tuza kuvuga icyo Yesu avuga ku bucuti muri rusange. Nuze gucikwa rero, turaba turi live. Bye bye, Uwiteka abane namwe.